Department of Journalism and Mass Communication Tripura University ni bakhakti TTAADC ni Tidul Mumbai 3rd May ni Shimi Baskang ni 6 May Jora Romoi Tripura University o Workshop Cum Seminar for Scheduled Tribes Media Practitioners of Tripura Media Activism and Indigeneity 2023 songchajakha Pandao Nograyungai Manjakha TTAADC ni CEM Purnachandra Jamatia MLA Paul Thangshu Tripura University Vice Chancellor Ganga Prasad Prosen Registrar Tripura University ni Dr. Deepak Sharma Editor Ajker Fariad ni Shanit Debroy no khoboi kupuni adurok tongbaikha Pandani nahar mungkha tabuk ni jorao media rokni bisingtino luku rokno kaham shimung tei furung shoi awai mung tubimano Aboni bagai media bai kerengai tongnai tangfang rokni yaktei deramung engya tikhai shamung tangnani loi klaimung panda khlaijaka hini shakap pandani tuifang ADC by kaisa sponsor khaija organized khaika Department of Journalism and Mass Communication Tripura University Media Activism and Indigeneity Workshop Cum Seminar for the Scheduled Tribe Media Practitioners of Tripura Omongka ang je sajagmani ADC by agi 2-3 বছর ba bisisa bisinai ni sakangno chini bukung bara tai kok borok tai indigenous language na ti je media YouTube blogger borok khai tongai rokni je media education na ti kaisa question phaika tamla hini hima ba borok ni kaham hamya amo unni kok but amo kaisa activism bungi thango tai indigenous activities chini cultural upliftment ambu khaitong maka amno tin thanga ga onek somoy tam ong chini cherai khonai rok basaba education tongo basaba education kre basaba law and ethics wo basaba sia maka amon jeng society wo sometimes media ni thutui bu orai poroi ongo media ni tui kaham bungo hamya butongo there are both side and good side haibana jeng tabung khangkai sisa laika je tabuni je jugo internet society tai internet super highway ni somoyo je media is the most powerful weapon for raising chini issues chini voice tai cultural upliftment tai identity creation khani bagai maka amno niyom kanun tini bisingono jeng media activism tai indigeneity 2003 ni khalai next year ung thinai tabuk omni tabuk rangpisa biang ni phaika amang ka omno 100% je nangmani je norong ni je nangmani omno Tripura ni Tribal Areas Autonomous District Council borok omno je nangmani sponsor khainai ba khai butong borok khaise workshop ni certificate am kaisa proof je norok omai sringka ni nai haini bagino jotono sanamu chungo je tini jrati 100 participant target khaimane tabu jrati 54 si registration khaiko khana jrati pano chini boro rongno ba takon joratongko form fill up direct fainai o jagao 9:30 ni bisingo Tripura University ni guest house phai je phai musi tongai rok phai registration khai noro gora participate khaini bage nono koi jago certificate ni tamu dam aproshno ya certificate nga kaisa proof je noro attend khaimani fiaba o workshop tongi nai noro tamu sirngnai omosi belai nangpung mani ko the certificate by of course onek jago experience ni buaino proshno phaika ka am kaisa proof bungkang hangkai bebak jagano nangai phai haisi Raja Khoragulini Suraj ni Kokthum Bureau Report Khumpui